Pozdrav i dobrodošao! Ako si početnik i tražiš način kako zaraditi putem interneta, na pravom si mjestu. Danas ti objašnjavam što je affiliate marketing i kako možeš započeti korak po korak, bez iskustva. I bez ulaganja. Krenimo odmah. Kako zaraditi online? Affiliate marketing za početnike. Što je affiliate marketing? Kako funkcionira affiliate marketing? Kako početi, koraci? Ako želiš početi već danas, evo što trebaš napraviti. Korak 1. Odaberi nišu, nešto što voliš ili o čemu znaš. Na primjer tehnologija, kuhanje, fitness. Korak 2. Pokreni blog ili YouTube kanal, možeš i s mobitelo. Korak 3. Prijavi se na affiliate programe, Amazon, Clickbank. Korak 4. Piši ili snimaj sadržaj, recenzije, vodiče. Korak 5. Dodaj affiliate linkove u sadržaj i promoviraj ga. Affiliate marketing je jedan od najlakših načina za zaradu online, idealan za početnike. Ako ti je ovaj video pomogao, lajkaj, pretplati se i komentiraj ako imaš pitanja. Link za affiliate prijavu ti je dolje u opisu. Vidimo se u sljedećem videu. Zaradi online od kuće. Početnik. Kreni sad.